imba achi kaataa luka siitii fi leemonii fudhetti nagee namicha ashaboo wajjini akka qulqullaa'udha. Bishaan danfaadhaan namicha chikaa leemoniidhaan zabazatee lafa ka'a. Achi ka'ee shunkurtii kan koo kattafadhaa. Natti shunkurtii qullubbii adii. Qimamiin daakuu qopheeffatteedha. Baay'ee. Keen killee angulaalee irra ka'a. Amma fayyadamu. Isa irra kaa'atteetta. Tartiibatti namuutti nutti. Achi keen hojjifadhaa. Tokko godhadhee keen. Galatoom nyaanneerra. Galatoom. Ishii. Indaaqoo nuu jedhu jabaatu saabiqa. Kela, kau ini kan sedekah yo, maaf sih jina tegas. Dakika sadi ke sati, la deka tu ke tata ko diti, jawab ndak ko jut, deka dekan. Dah. Aye, daanqoonni dura hin gorrama sanaan booda bishaan danfisee gogaarra baasee sanaan booda mummuree sanaan booda achi ka'ee mimmiicee bakka 12 muree keechuma loomiidhaaf ashaboo ምናምናት naqee miicee sanaan booda shunkurtii ምናምና muree qopheessa. Bakka 12 mummurtaa jechuun harka meedaa qabaa bakka 12 baaka hundumasaa. Billeetii 12 hiika. Billeetii 12 Thank you. Ye deeqaan kee toornumin sakandii 17 hanqiftee fixxeetta ishii. Kottu ammu sittan heerumaa mubaarik malee jiraachuun nan dhawwatteeranii afaan banteeroodha jallaa jedhe ndaaqoo jedhu. Ani hin beeku garuu billeetiin kormaa tokko ishii ani hin beeku jedhu. Ani hin beeku akkatti kukkutan. Ammeenyuun taraanii burtee jirtaa? Burteen jirti? Ani hin beeku namatti dabarsisa. Ayyee ati kottuu maaliyyaa? Anis hin beeku. Qoy buliira. Waanti bakka taa'an turan beeka. Amutti billeetiin indaaqoo tokko. Kormaa kan kormaa tokko kan indaanqoo haadha 12. Kasjala manatti fakkaatu. Kormaa akkamitti billeetii isaa tokko ta'e. Indaaqoo fayyaa nyaataa irra jalaan. Wooti indaaqoo fayyaa keessa bu'ee nyaataa irra. Kormaa ishii. Ini faa billeetii isaa gurgurtaa. Kuntulloo jechuu gadi. Kuntulloo? Billeetii isa kan dhatte siin. Ajab. Sini dabarsa buliira kana. Wabbisi haa jechuun amma indaaqoo jechuun beekture. Billeetii isaa malee. Hin beeku. Baguma indaaqoon kormaa billeetii isaa qabaachuu isaatti hin teekala ta'u ishii. Malee akottu. Malee akottu indaaqoo jedhu. Ani hin beeku takka hojjedhee hin beeku takka jala keenya sana biratti qalanii hin beeka. Ini heerumtaa afaan kee banii taa'e ishee anaa lubbuun jiru yoo ta'e heerumti nan du'an. Ayyee eekadhaa. Kan indaaqoo hojjetu. Eekadhaa indaaqoo hojjetaa. Miutii irratti Allah miira keessaa bahe miutii irratti miutii qabatin. Miutii irratti namani. Yes. Aye, amma irraa ka'ee jiru. Gaafa marmaraa humna kana bishaan waa keessanii ta'a deekaa xiqqoonni ta'a. Xiqqaa sanboota kurtaa baaseen hirrifa buufeera. Buufeera haasi jennaan bifti 12 adda baasa. Loomiidhaa fi akkasuu fi karaa udaan hin dhiqaan sanboota shunkurtiitti jedhaniin kartafadhaa jisti nagada haga deeqaa xiqqoo hin adiimatti sanboota
Gaara ta'uu waayee jiran itti gogodee isitti dhabu. Galatoom ishi. Maannesh sabboon tokko tuqali daako. Abbayin baata. Eeyane. Okay, wata. Gold. Hi. Nanti dukana. Gold. Bismillah. Siam deh benar. Bismillah, nama mau sejualnya. Yo torturara lafatti. Mu በአማርኛ ላስረዳ? አዎ ሳቡዬ በአማርኛ ፎሎ አልመለስኩልሽም እንዴ ዛሬ? ኦኬ እሺ። ሳቡ ቅድም ከእንትና ጋር ነበርሽ አይደል? እናቴ መልስልሻለሁ። ዶሮውን ከሰራሽ ቀጥሎ ሲያምን ትጠይቃታለህ። እሺ ከኔ ቀጥሎ ሲያምን ትጠይቃታለህ። እሺ የኔ ሲያሜ ዶንቆሮ እሺ ቀጤ እኔ መጀመሪያ ዶሮ ለመስራት ስዘጋጅ ቅመማ ቅመሞችን ነው ማዘጋጀው። ነጭ ሽንኩርት አንዴ ቃል ያለሽ ቶሎ በይዳልሽ ምን ብዬ ከዛ በኋላ እዚህ ሲጀመር ከዛ ዶሮውን እንደ ታረደ ቆዳውን ለማንሳት ስፈልግ ወይ የተነሳ ቆዳ ልንገዛ እንችላለን። እዚህ የተነሳ ቆዳ ነው የምንገዛው እና እላዩ ላይ ያለውን ቆሻሻ ለማጣራት አቃጥላለሁ። ካቃጠልኩኝ በኋላ ከአንገቷ ላይ ጀምሬ ቆዳዋን አወጣለሁ። ቆዳዋን ካወጣሁት በኋላ ብሊት የሚወጣበትን 12 ማካፈያውን አንድ ባንድ አይቼ ቆራርጬ ብሊቱን አካፍላለሁ። ካካፈልኩኝ በኋላ አጥባለሁ። ሳጥብ ሎሚ፣ ጨው፣ ሌላ ነገርም ልጨምር እችላለሁ ለራሴ። ግን ማዘር ምናምን እንዳስተማሩን ያው ሎሚ ምናምን ነው የሚጨመረው። ዱቄት ከተጨመረ በኋላ ቅድሚያ ቅመሜን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ሽንኩርቴን ምናምን የሰማችሁኝ ነው። ይሰማል ጨምሪ። ያ የሰሙሽ ነው ግን ስፒከሩን ትንሽ ቀጥይ። ፈታኛዋ ሙኒራ ናት። ከዛ በኋላ ሙኒራ ናት። ከዛ በቀጥሎ እኔ ነኝ። ያላ ሙኒራ ፈታኝ። እሺ ጨርሺ። አንቺ ይብቃ ጨርሺ። ሞቤ በአንድ ደቂቃ የሚያልቅ እኮ አይደለም። ችግር የለውም ጨርሺ። ኦኬ ከዛ ጨማምራለሁ። ሽንኩርቴን አበስላለሁ። ሽንኩርቴን ሳበስል ሙምኪን 30-20 ደቂቃ ሊፈጅብኝ ይችላል። ሽንኩርቴን አብስዬ ቀስ ብዬ አቁላልቼ ወጤ እንዲጣፍጥልኝ እንዲያምርልኝ ፏ አድርጌ ቁሌቴን አስተካክዬ አብስዬ ተነስቼ ስጨርስ ዶሮዬን ጨምራለሁ። ዶሮዬን ስጨምር
ቁሌቴ ላይ ምንም ውሃ ሳልጨምር በደረቁ ዶሮዬን አበስላለሁ። ዶሮዬ ከበሰለ በኋላ ድስቱ ድንገት እንዳይዝብኝ እንዳይቃጠልብኝ ትንሽ ውሃ እያረኩኝ አብስዬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። የኔ ባለሙያ ኔክስት ልሳም ወደዚህ የቀራ ነገር አለም እንዴ? ሞባይል ባይዘው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቪዲዮ ከሰገል ሪፖስቲና ጎዲ ሞባይል በቃ ነው ጥሙርቴ ሙኒራትስ ቪዲዮ ካን ኮ ሪፖስቲና ጎዳሽ ዶሮ ሰርተሽ ነው እንዴ? አየ ሰገሌን ኮን ነጋማ ለዋን ሰገሌን ኮን ነጋማ ድምጼ ይሰማል? ሰማይ አሞኝ ነፌ አቴ